Khublai step ye pi waro ki pralok ki wasnyaw suk uya ap ye ki khubor wa phala hau new channel te ngaj o yo pi thia idem iwa bang iwa thiang nin mit te nega step ki khubor wa phala wa kwa open snyaw chapi wa em kawi ka restaurant ka wa pediang du ki tu ki bru ki wam em uchim ye tika kat wa ya ki wa da dep chim ye tika mcha ki upsia ki ha kani ka dukan katwa kiwi won ki dukan pediang ki du ki tu ki wa da dep chim ye tika kamanite snyaw phala sang mar de kala te chwa wo sdang e cheki khubor snyaw bha ye subscribe your new channel we ngat how to bel wa em tu khnang wa yo pten cho cho phu yo ye ki khubor wa phala te ton sdang e chaki khubor nado nin usnem ar hajar ar phau ha ubnai wasan kani ka restaurant da depan mi hukum ko wa mto udeng mas hapo ka restaurant we da depan man ko le ye pen snyaw tho paj ba yo dam udeng ya ki mas hei wa da cha klambin ki hajrong ini ipen snyaw tho paj ba haki wa bon ki bru wa ha ka pertha hi waro kawi ya kani ka dukan da tip pertuj ya ka kam ka basilicos pasta e vino kawa em ha Huntington Beach, California. Kawa dapdiang du ya ki customer kiwa mem ue ye tika. Kani ka Italian restaurant kawa da depan mi hukum nachwa wa nto udeng mas hapo kani ka restaurant yongki katewan dapan mi hukum thamme ko kawa dabo ko hadwar hei wa chna lut ki bru wa mto uchim ye tika we mpediang ki ya ki tu ki bru ki wa da dep chim ye tika kani ka hukum kawa da panmi ki kawa da tap ki ha kadwar da em ko ye tho iwa ong proof of being unvaccinated required namo em kam ye sakhi wampu em dep e tika da ong ki le wa em ukwa ki uya em bentalang wa ingaj be ki nong Amerika we da ong ki khublai chibon ye wa ngaj sneng phi ha o sakhiat tipi wa I etika daman iwa kong san bha hakam kini ki por wa jor ipor ukhniang covid khat khande we uwa da chim ye jing im yong ki wa bon ki bru hapo ka parthai waro kawi ka sorkar wa ki wa bon ki seng dayale chitom ki woken tu ya ki pajba dewa da ki wa pher ki incentive namo snyaw bha kam ka poisa wa kiwi khnang wa yo panchlor ya ki pajba yo wan ki chakhmat yo yechim ki ye tika daman ko le iwa em kam bha nei bha lakat wa em wale phile dapan baki ya ka certificate dep etika da bon kiri ki wamcha ye lai iwan lada mem ue ya itika namo lada mem ya ka certificate dep etika da em le ithau wamcha ki uya em banta lang lada mpu em udep etika kamchi banta wo ya kantu ya ki bru waro wo ya chim ki ye tika tangwa dangbon bha ki bru kiwa mben uchim ye tika kiwa ongki ki anti-vaxxers emle kiwa ten uchim ye tika neidaw wasla ngaki ya ki khubor hamsaya dabon bha ki thau paj ba kiwa da khangdwar yakam kini ki bru kiwa ongki ki anti-vaxxers namo ki bru ki wamben uchim ye tika we mben ki uya parom khana uya jan wa kini ki bru kat wampu em udep ki ue ye tika we dabon bha ki dukan le wapha panyo chwa ya ka certificate dep etika hachwa wo psia phi lane hachwa wo chongbam hapo ki restaurant tangwa kani ka restaurant wan daman ko kawa phala na ki wa phala kawa tip kam ka basilicos pasta e vino ha Huntington Beach, California dacha ko wo chongbam du ye ki bru ki wam MUA tika ya da covid khat khande kani ka restaurant kawa da depan mi hukum nachwa wamcha ko udeng mas ki bru hapo kani ka restaurant dapan mi wan ko da ka hukum wathamme kawa bia ko hadwar kawa ong
ucha ki du ya ki tu ki wam MUA tika kawada pau namo viral kam waman kate cha ki internet wa ki social media wei kawada beng da ki wabon ki bro wa ki internet kate kakot kawatap ki hadwar de ko ye tho iwaong proof of being unvaccinated required namo kam wo sakhi wa mpu udep ye tika namo ladakwa phi uchong bam ha kani ka restaurant to uman phi kiwa MUA ye tika yada covid khat khande wei da ong kile wa ngaj be ki tam khajiak le ye wa ngaj be ki nong Amerika ha utu ubnai wasan yong uni usnem hajar pau kani ka restaurant da depan man ko ya ipen snyau tho pajba wo dam usap yakimas kawada beng ka perthai waro kawi ya kani ka kandon kawada panmi ko yo penche lada kwa phi upsia ha kani ka dukan yo chongbam te kwa phi uden yakimas to uloj phika menda chong phi hapo kani ka dukan kawada bo ne post ki online ha utu usnem wadadep ha kani ka kanti wan chwa wop sia phi hapo kani ka restaurant dang na like datip phi yi wacha ki upsia yi wamcha ki upsia marsin pure phi ya ite iwa thoki iwa datap ki hadwar iwa proof of being unvaccinated required iwa mut du ya ki wam uchin tika don hi ki wacha ki upsia namo padiang ki du ya ki tu ki wam uchim ye tika te ki khubor de poi chwa kut do kini don hi kwa open snyao chapi khuble ye phi woro snyao bha ye subscribe your new channel khnang wa yop ten cho phi yo ye ki khubor khuble chibon sngi wasuk comment ye phi waro